ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan sing kami hatiranan, sibuk dayan imaalop haridyo nila. Iban nasin, mga sila yan ha social media, murah-murahan. Makakawa kita niyo simparsukuan na to, tiap-tiap tisulakan din katutan niyo insyaAllah ta'ala. Dahing hanikmat sa lagu-lagu amoy in piyagbin kato sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahing hatuhan na to Rabbul Alamin. Waktu ini insyaAllah ta'ala kung makita niyo hambuk hadis amoy dimhil kato taniyo tindukanan na to diha lauman sin gumini sa luhay na to yari buhi insyaallah ta'ala. Hadis riwayat daingkan an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Qala fa inna malahu ma qaddam wa mala warithihi ma akhar. Rawahul Bukhari. In hadis ya riwayat hi Bukhari demikian aunday sa riwayat daingkan Imam Nasai demikian daingha riwayat sin Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi in hadis ini haupu-haupu dah sa sumagawa malago ing kamaksuran niya daing haamin kabiyaksahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya maghindo, magpatumtum ang mga kasahabatan niya, lapay na yung kita niyo katantan, na aun waktu hilaway niya rin hapangasubo, aun waktu hilaway niya rin hakabtangan kaiibukan sa sumagawa, aun bingit dito mapuas na yung hakabtangan nito, mahita yadto bihadto in dagan sin ini pagpiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena in mangi iwan si marayaw naglalawan-lawan hakabuhi sin ako iwan ikaw kita niyo katantan mahita labi-labi na in mga sila amuin nang ako Muslim nang ako bariman amin mabaya tumutog doon haka Islam na in sila yan tanto wayron dapat tukasun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Impagyanon doon hay ni naglalawan-lawan in surga iwan sin narka yari halaw man na to ini kita ni magpi hauno in kabayaan na to. Dahil hamaan na sin hadis long niya hisiyo rin kanyo in alta niya alta sin hikabin niya amin labi kaugan niya dahin sin alta niya in sambag si mga kasahabatan ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilay. Ya Rasulullah laung nila wayron hambuk din kamo ini buat malengkan in alta niya amuin kaugan niya. Amoy adtuin biyay tasin mga kasahabatan.
Na doon hay ini biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fa inna ma lahu ma taqaddam wa malu warisihi ma akhar. Adapun long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in alta sin tiap-tiap hambuk-hambuk den kato taniu amuna in napauna nato pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ang para in alta sin hikabin nato na amuna in ini mahuli sin amuin alta nato bang aun hikabin bihad to. Maksud sin hadis doon ay inihambok ng mga maksud niya amuin pagpaibog hatiap-tiap Muslim amin mahugot in bigi jantong niya mga ko patuhan Rabbul Alamin sarta doon haon amuin paganggaw taan sinudyot pamaranan niya in piyang akuhan sindila niya na doon hayaon in uno-uno katan hilabay siya sin Allahu Ta'ala ring hatutukasan. Mahita siya hilabay ka na in siya napi sin Allahu Ta'ala daing ha mga kalasahan niya ring ha ipon niya. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allaha idha ahabba abdan ibtalahu. Inna Allahu Ta'ala bang aun kaya lasahan niya ring haipon niya tukasun niya. Tukasun hauno. Tukasun hakakahinang doon hayaon biya na sinagi amunain naglalawan-lawan in marayaw iwan sin mangi. Bang hibayta in marayaw aun lawan niya ramikyan hibayta da. Bang aun doon haun hibayta mangi damikyan in lawan marayaw hibayta da isab. Biya dasin ini in yun hay ni pangasubo aun doon ni baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa pantun sin hadis lang niya kullu ummati yadkhuluna al-jannah in kataan lang niya sin ummat ko makasud surga in sugpat sin hadis illa man aba. Amura lang niya, hindi makasudsul ka, hindi mabaya sumud. May tabihat ting kaptangan. Hasupaya, in tao taga-akal, amuy in kumamdos in pamaugbog niya, sin hinang niya, di niya pabutasun deng hakakahinang sin diaak sin Allahu Ta'ala maun kaniya himindo, sin pag-akama niya, amo na yung pamuha na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan. Nahatungod sin ini, biyayta doon ha ini, ada pun intungod, pasiabot doon ha ini amin alta, na in kamaksuran niya, doon haon, in alta, yari simud maripalaw man sin, kita, hatiap-tiap tisulakan din kato taniyo, subay mahinang nato, in alta, simud palawman nato, hikapag kasannangan nato, di halaw man singgumi ini, labi luwa kasannangan haadlaw gana-gana. Bihan, amin mahinang nato da alta, dito haadlaw akhirat. Sababin alta yan, bukon kato, Allahu Ta'ala in tagdapo, inyan piapakay hadya kato tanyuri hadunya ini di nato mara paadlaw akhirat in ini alta yan palawm sin kubul buat malaingkan amurain bunga sin amal sin alta yan in mara nato paadlaw gana-gana. Asabiyan to subay pakugdanon paamunghon in kakahinang sinambok-pambok din kato tanyo. Na bihayad to in kamaksuran niya na in ini biyayta kato laong niya in alta niya amo na napauna niya na ini ni
Asal biyabaitaan kita sinallahu ta'ala. Amin subay patutukon doon halawang bigi jantong na to in pagmawuka harap kaniya. Ini dangundaran ipagpatumtum sim mga sila daran naguhut ba aka masjiran pagsabutunin ayat ya ayyuhalladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya kamu nagmamabuka amuin yaon tutog in iman halawm simbigi jantong niya. Yawag sinallahu ta'ala sarta damikian yaonin pagmabuka dangundaran halawm simbigi jantong niya. Amuy in jiyajakahan niya in ginhawabaran niya rin waktu pa waktu sa lugay yaonin panganar kaniya halawm sin kauhan tagupat kajam. At awalong halugay niya bati sarta yaon tutog in panganal kaniya harap patuhan Rabbul Alamin. Ya kamu mga bariman, kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Na ibot dungdungin niyo sin siyo-siyo na raing kaniyo. Artinya, dungdungan sing ginhawa sin tiap-tiap manusia ing ginhawa baran niya, doon unuin hinang mapauna niya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena dahing hinang yan, amuanim marista kaniya alta niya, batukod niya rito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya bunga sin amal hinang niya, dan di halau mansin gumi ini. Na wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah sarta giyanapan pa dun hayaon ibot patutukan niyo tuod in pagmabuka niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan amo adto in subay ini hika sud sin hambuk muslim palawm sin bigi jantong niya. Dahin ha waktu pa waktu ha supaya siyari makapuklas. Dahin ha amin hinang napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in manusia magsusun hari pamuklas in manahut dahin ha udyot pamaranan niya, magsusod na siya. Bihan, sa similawak in manusia. Bihan, riwayat din kan Abdullah bin Sakhir radiyallahu anhu annahu qal ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takathur. Baita sinambuk sahabat di matong akulong niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, panabi sallallahu alaihi wasallam, sa butod siya naghimumungan sing kabtangan alhaakumut takathur. Ini sifat si manusia, amin manusia taudun niya, wayroon maksud niya ruwaing deng si magpataud alta, magpataud anak, magpataod asawa, magpataod uno-uno nakataan kaiimukan halaw man sing gumini, ing kabayaan niya isa-isa niya rain mataod. Doon kataan. Mang maabot na in waktu yadto, unoin himumungan niya ini. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, yaqul ibnu Adam, mamung na inanak po Adam hawakto yan, mali, mali. Altaku, altaku. May tayo sa buton niya, alta niya. Alta niya. Sabab wala nagbunga in alta niya, di hababaw singgumi. Sabab sin pag-ikot niya.
Pag-ikot niya kana ingkatan tan pag-ikot muy pabaran biasin baran in piag-ikutan. Na pag-ubos doon haon na dumatong maun kaniya insuara. Wahal laka yabna Adam min malika illa ma akalta fa apnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta pa ambait. Doon haon long niya, yakaw, anak ka po Adam, wayroon alta mo, amurain kiya hampitan mo, labay reng hahiyalal sinallahu ta'ala, di hababaw singgumi, alta halal, piyagtuyuan mo liyawag, sada piyanaog mo reng halauman mo, laway reng halal, amo aning mga alta mo. Iban sin tamungon, iban sin kakaon, napasud mo palam sin gonggang mo, iban sin tuwig na inom mo. Buat malaing kaningyan katan, di mo na hikapagkagunahan, bang makasud na palam sin gonggang mo. Damikian, hikaruan niya, wala bista pa ablait. Iban sintamungon siulog mo pawaran mo, bang siya mapirit na, bang siya dumaan na, bang siya malubaw na wal na niya, di na kaw sumulog. Misan wayroon girit na hasabab yan. Yadto katan lupas, wayroon kahampitan mo, amo na yung piyagsusunan mo, imyan kaw alta ko, alta ko, alta ko. Maita ko wala nausal pakabayaan sinallahu ta'ala. Aw tasaddaqta paambait. Inhi katunia, amurain alta mo maramong pahadarat sinallahu ta'ala. Amurain kiya pagsarak kamu hangaan sinallahu ta'ala. Kiya paggasto mo, kiya tabang mong hamano siya di halaw man singgumi ini. Amuradto imahinang ngupuunan, dahon umalop patuhan Rabbul Alamin, humampit dahin kaniya sinrida niya, dahin hasabab sin ini, amoy indiungdungan mo ingin hawabaran mo, doon hasara sin Allahu Ta'ala hawak to sin buhi pakitarihadun niya ini, sarta iurol mo magtumari, kaya tangkisan mo in mangi, tuyuan mo hihinangin marayaw piyag marayaw sinallahu ta'ala na tantuway pagduarwa madawhat mo ing kasannangan amuin iaangot sin ikaw doon na yan na amoy adtuin subay hatihon na to marayaw amunin pagyanon doon alta amuin alta mo fa innama lahu ma takaddam. Inalta niya laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin napauna niya madtupada at sinallahu ta'ala hawak to sing kabuhi niya diya dunya. Ampain kiyabin niya wa malu warisihi ma'akar. Mabaya siya irandi ing kataan sin alta hikabin niya in sumambot kaniya amuna in kawarisan niya amo na yung mga kaanakan niya, kakampungan niya, amin aon doon, lamod, haitungan, mapatot, dihilan, tukbalansin, ini warasa, amo na in, laungta, habistahan, itungan, sin pagbahagi, sinalta, sin taumiyatay, pa mga asukampung niya, inyan di na to naman jari bahagion, karna biya bahagi na sinallahu ta'ala, halawm sin Quran, in kita niyo umurul na sadya bang biya din yung pagbahagi sin Allah Ta'ala. Bang kita niyo ramikyan, mabaya, in amal na to mabista, kahit na bistahon, misan yung pagbista sin alta, sin kita rin di hadun niya ini, bang siya nakaagad haturan sara, bistahon dad to amal sa rayaw-rayaw, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata umiyatay, iban tungod pa mga sila amoyin tagdapusin alta yaon
in subay sadya yaon sumampay maun kanila, di mabaya in sara sinallahu ta'ala kahampitan sin tauro kaing lawi luwa na wayron pamusog niya roon hatungod sin alta kiyawin sin taumiyatay. Hangkan na inini pagpatumtum ha mga sila amuin mga anak ilo piagbin sin Allahu Ta'ala liyang kita niyo papaglamuron in alta niyo na to iban sin alta sin mga amuin anak ilo. May tayad to sabab in kamumuhan kapabila mapatay na bukusog aun anak niya wala pa si masangput na inusba niya si mga kabataan niya unatin niya usba bang bukon apo tay manghud sinama si mga bata-bata imapatut umulin sin alta hari pamabahagi pa mga kabatanin alta nila yaon sarta ipatun niya in alta yaon bang ahon dapat patauron niya ipag-usahan niya sa bukon usaha harap pamaran niya buat malaingkan in mausaha subay makaharap damangon pa mga kaanakan niya yaon anak sintay manghud niya. Diyari hasara ha mga sila amuin makaulin sin alta sin kay manghud niya alta kiyawin harap pa mga kaanakunan niya manjari niya ulinan bang siya kulang kabus manjari siya sumaw haamin bukon siya magpalabi-labi sin amin alta yaon sa sumakawa manjari siya sumaw haamin kadar tungod pa amuin hikatukayad sin ini ginhawaran niya bukon siya magpalabi-labi siya magbaya madtumari sin alta sintay manghud niya sin aun tagdapukan niya kana bang maabot in waktu mga bata yaon sumangput na subay niya hitukbal na harap pa mga kaanakunan niya in alta yaon iban hisiw-siw na ketukbalan sin bahagi hawak to yaon na sila na yaon in mag-amulahi magparagan sin alta sin kiyawin sin ama nila kanila. Naamo yan mga kataw-tay manguran haagama Islam in pangadjian sing kita tiyo-tiyo deng haamoy in tungod pasyabot alta banda sing Quran mahamulya deng ayat dugaing parman sinallahu ta'ala la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ayaw kamu mag-inom makan sin kakaon niyo haantara niyo may tayat tuliamod haantara niyo ubos siyabot alta niyo sabab in alta yaon halawman tabukon yan lugya kato katan aun hak sin yaon halawman nato dahil ha mga alta si mampay kato taniyo subay sila makasaw mag-inom makan doon hayan haamuin bukon isam nakalando in amuin pag ini inong makan sin tiap-tiap tisulakan din kanila buat malingkan inyaon hapartangahan na subay magsaw-saw aturan sara sinallahu subhanahu wa ta'ala sa tahabihay ni indan niya in pag napakasinusog paasawa niya iban kaanakan niya bistahon sinallahu ta'ala ammal bal kala-kalaan dito haadlaw gana-gana insyaallahu subhanahu wa ta'ala bihanyan in subay ini jagahan na to hangkan subay hilabay na to katanim pag-usaharay nga halal kana mahinang siya yaon ini haram in katan bunga niya haram labay ray nga haram in bunga niya haram na di magmumpa tatao nag-usaha sin haram in alta yaon halawman niya iban sin alta hikabin niya maun pa mga
sila amuin tagdapo kaniya. Inyan katan nung maugda panaugon sinallahu subhanahu wa ta'ala daing halauman nila biyay sin Abu Bakar As-Siddiq lumabay in altaharam gumawa daing halauman sin inimano siya halauman simbay nila daing hasyam labayan na yadto rin nato masabot hawakto bihayaon ni insyam labayan pagyanon maksud niya insyam labayan nito lumabay rasya dain habukun halal ingguwa sinalta yusaha daing habukun halal numaugda siya dain habukun halal inalta ini halal na inyan katan sumud palawm simbay halal numaog daing halawm simbay harap da isab pahalal manjari pa long ta aminta o kiatok balan sinalta halal na insiya magpi bang niya panaukon pakain bihan sabab ang kapatot niya magpi sing kabayaan niya kaya na yaon doon kanya ing kapatot magpi sin sulga niya iban sin narka niya bihan yan mga katautan mga urana kama Islam mahuli rin dito miyabot yan waktu na to mangumbaid na ako kanyo kataan waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.